आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruoiba pau punna lam acre sahum 19 lomda tharamba poppy pambising security force masung forest department yantatuna manghankrai namduna sel khaiba madi drug lalon mad chanaba mioising security force na fagat paleptri amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi yogana haksang amasung pungning wakal fana thambada lauriba thaudangbo malengmi miyamna khangnaba hengalakli Ukhrul Zilla gi manung dalai ba Yaulen Lamlai Chingfai Chingsang amasung madugi akoibada lam acre chani romda tharamba yamlabu poppy pambising Narcotics Control Bureau BSF Manipur Police amasung Forest Department ki apunba kangbo amana yantatuna manghankrai LM block ki manung chanalai ba Mullam amasung Songphel area da lam acre sama 19 lomda tharamba poppy pambising sungarang security force na yantatuna manghanki mafam adu daleramba lautang sang kun sumai thadoktuna manghankrai security force amasung forest department na war on drugs ki manung channa poppy pambising yanthatuna manghanbagi thabak lepa leitana sangsiliba sida hanagi mukhyamantri nongthomam birena thagatpa phongdokrai warol amada sri biren hai asigumba poppy pambising asi yanthatuna manghankhiba sina aikhoigi naharol sing environment amasung mahusagi pothok singda akiba kaya piramba do hanthanbada chauna mateng oiragani Aikoi punna amatu oina honaminaraba matamda Bharat asi drug free oiba leibakma ohinba soidana ngamgani hainasu Sri Birena thajaba phongdokki Security force na singnaba mafam singda thibomagi thabuk chathaba masung namduna sel khaibu yauna aina yadaba thabuk singda chanaba miyosing fagat pleptri Raja Police ki control room na thadorok pachero lamada hai Imphal West Jilla gi Singjamai Police Station gi manung chanba Maitai Lamkhai crossing dagi ngarang Manipur Police na namduna sel khaiba gi thabuk ta chanaba RPF PLA gi mioi ama phari amaromda Imphal East Jilla gi Porompat Police Station gi manung chanlaiba Khergaon Yungkhaibam laikai dagi drug lalonba mioi ahum ngarang security force na phari makhoi dagi 12 bor gi double barrel shotgun nama heroin yauba sapon kep kuntrapan gram ni phum doirong gi oigedaba WY tablet SP tablet chama tarani thoi musung sel oina lupalising homputara phangle Manipuri lol bu bhar ki classical language singi manung challe haina lauthok hanana bagi matang da Rajya Thak ki committee amas nauna syamle Art and Culture ki commissioner na thopa cherolom da hai committee asigi chairman Rajapal na oire chief secretary na member amasung Art and Culture ki commissioner na convener warega tongan mioi tarana committee asigi member sing oiri Khongthang asibu Rajya Sabha ki MP amasung Manipur gi ningthau sana jawbulai sembana nungai phongdokrai Warolamada ningthau na hai Rajapal Ajay Kumar Bhalana akhanaba mityang changbiduna siuma khongthang ama lokalakpa si thagat ningai ni kumjali singni kunge September 12 da mahakna wafam asi Bharat ki sangsad ta pughatki Rajapal lusingba naungna syamliba committee asina Manipur miyamgi puning ihul khangna thabak torkani haibagi thajabasu ningthau na phongdokki Assam Rifles na sindona jati gi apun saktam da yumpham moiduna pangthokpa Manipur gi mahiroi singi kangbu ama gi education tour Kolkata yaukre Assam Rifles ke cherolomada hai Mahiroshi kangbo duna Vijay Samarakta laiba Eastern Command ge headquarters ta chatuna yengki makhoina Eastern Command ge GOC in chief Lieutenant General RC Tiwari ga su unaki Mahiroshi kangbo duna Kolkata da laiba ite hasiore mafam sing amasung naungna semgatpa phajarba mafam kaya da su chatuna yengki makhoina Hugli Turel amasung Mohan Bagan Stadium na singbada su chatki Laikuram Geneva na Orange Queen lisingani kunmanga gi title laure ngarang Tamenglong do lotion kiba Orange Festival ta pangtok kiba sahen bising athoi ahen tanabagi thorum da Geneva na khwai gi makok ta khi thairai mai gold mai na first runner up amasung inning pamena second runner up tare Imphal gi type sutekta laiba state central library da pangtok liba kuntrani to suba Imphal book fair gi ngasi mangani chanmanamitta mid the artist ki thorum pangtok kani nongtel pungamada pangthokadaba thormada sangnai rabi Manipuri khunung isai shakpi Benita Laisrum go unodana wari shanagani ningtham thagi ingmuge sangtam tamne hanjalaktuna ngasi Imphal Celsius degree taret yongna ingle maraga sida India Meteorological Department Imphal Center ngasi Manipur ge jila mapanda laichil thagani haiki Jila Singadudi, Imphal East, Imphal West, Thawbal, Kakching, Bishnupur, Chorachandpur, Pherjol, Ukhrulamasung, Senapati Jila Singni, Pibamasi, Lakadar Bunumit Humni Suthoina, Ahongbalai Roy,
ताबिरिबा पाउसी आकाशवाणी इम्फाल लगिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी योगन हक्सांग फना लैबा मसुंग पुनिंग वाखल इंगथहनबगी थौंगसिंग ngасidi मालेमगे मियामना खंगना बेहनगलकली महौसादगी सिजनारकपा नालायंगी हिदाकसिंगी मतंगदा न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा WHO ग्लोबल समिट दा वांगांगलदुना प्रधानमंत्री ने हाई भारतना कन्न होनाबा मसुंग लैबाक साम हमपुतरा मंगाना मतंग पांगलकपदगी जून 28 मालेमगे योगगी नुमित हाइना यूनाइटेड नेशंस ना लाउथोकी हौखिब सही खरासिदा मालेमगे कासिन कोया सिनब थुंगना योग मसानबो हेना पामनबे हेनगलकली सखलपगी मतुंगिना मियबना हकथेंगना सुनोमगे सांग हंतारकपदगी आइखोगी हक्सलदा लैना तिना कया लाकनबगे सोगो मरम ओइरी असुगम फिमसिदा योग सानबना हक्सांग फना लैबतनातना आइखोगी पुनिंग वाखलबुसु शांति लहली प्रधानमंत्री ने हाई पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। होम अमसुंग कोऑपरेशन मंत्री अमित शाह ने हाइरी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगुत सागतपगी लमदा हौखिब सही तरामथोय असिदा सिंगथानिंगाई ओइना अवनबो पुरकपा ngamlei न्यू दिल्ली दंगरंग पांगथोकपा रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जाति थाकी मिफमदा वांगांगलदुना श्री शाह ने हाई सरकारना अखनना पाइखतपा थौसल थौरांगसिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारतमाला सागरमाला अमसुंग पर्वतमलनसिंगबा मखादा लेबाक असिगी शहर की लमसिंग संगत सागपगी थबकता सिंगथानिंगाई ओइना खुमांग चौसिले मसिना भारत मालेमगी ओइना ख्वाइदगी फबा इंफ्रास्ट्रक्चर लेबाक सिंगी मनुंग चलहनबा होनरिबा मंगलानसी मंगफाउनो हनबदा चाउनो मतेंग ओइरगनी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नंगरांग न्यू दिल्ली दा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस की कुमजा लिसिंगनी कुनमरिक बैच की प्रोविजनर सिंग उनदुना वारी सानखरे ngasi phongba pause singi maroi pause singi na hauzik Wahengbam Shalini leire Shalini थागचरी किरण फगवाकचाव अटैक की तुंगदा हेलीकॉप्टर सिजिनदुना ऑपरेशन चथाखरे कुकी खुलाई पाइबसिंग फाद्रगा इंग तप्पा मफमदा अकी अखंग थोखनबा यानिंगदे हाइबा पाउना सना लेबाक पाउचेगी अहानबा हेडलाइन ओइरी तोरबुंग थौदोक्ता चेनबसिंग फानबा मसक थोकपा ऑपरेशन अमा तौरकद्रा खनरंबगी ओना तैनबदा हैरोक्ता ओइना हेलीकॉप्टर सिजिनदुना अचौबा ऑपरेशन चथखरे हाइना पोकनाफमगी अहानबा हेडलाइन ओइरी मसिगा मानबा पाउसिंग हुयेनलान पाउ सांगा एक्सप्रेस मणिपुरी अमसुंग इंग्लिश एडिशन दा हेडलाइन तौरी चटलिबा दिसंबर था लोइगदबा नुमित 12 खक्ता ngaisilakle लेंगाकना आईडीपी पुमनमग युमदा हंजिलहनबा ngamgadawribra haiba pauna huyenlan paugi anisuba headline oiri sangai express manipuri edition da delhi dagi cycle da lakhiba malem thongam imphal da thunglakre कुकी सिंगना शांति पामद्रिबा करिगिनो हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन ओइरी मसिगा मानबा पाउसिंग सांगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन अमसुंग पोकना फमदसु फोंगनरी नाहरोलगी थौदांगदा पार्लियामेंट की निंगथम मिफम लोइसिंखरे निंगथम मिफम टेगोरबु इकाइबा पीबना हौदोकलगा गांधीबु इकाइबा पीदुना लोइसिंखरे हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी दि पीपल्स क्रॉनिकल दा पामदबा थौदोक थोक तनबा सेंटरना थबक पाइखलगनी हाइबा हानगी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेनगी वाफमना अहानबा हेडलाइन तौरी तमिंगलोंगदा फोंगबा पाउचे दि गानफ्यू मेलदा तमिंगलोंग ऑरेंज फेस्टिवल 2015 लोइसिंखरे हंगमांग गांगमैना ऑरेंज कंपटीशन थोइखरे हाइना हेडलाइन तौरी 19 सुबा स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल तमिंगलोंगदा लोइसिंखरे हाइना दि तमिंगलोंग टाइम्स की अहानबा हेडलाइन ओइरी किरण थागचरी शालिनी अरोइबदा मरुयो पाउ अमहन्ना पुन्न लम एकर सहम 14 थारम पॉपी पाम्बेसिंग सिक्योरिटी फोर्स मसुंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांथतुना मांगनख्रै नमदुना सेल खाइबा मदि ड्रग लालोन मद चनबा मियोइसिंग सिक्योरिटी फोर्स न फागत लेप्त्री अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी योग न हक्सांग मसुंग पुन वकल फन थम्बदा लौरिबा थौदांगबो मालेंगे मियामना खंगना बेहनगलकली पाउ लोइजरे